IDP sing mayumda hanjinhanbaga mari leinana leingak high level committee semkhre Manipur gi irang asina maram oiduna mayum mekei thadokuna lanjenariba sing masagi mayumda hanjinhanduna mausagi punsida halaknaba leingana paikhaliba thabak thorom sing hena khumang chauksina sangshin ngamnaba awangbu thaki committee semkhre hairi leingak ki paunu hai internally displaced person IDP sing mahuksagi punsida hanjinhanaba leingak asina hauji paikhaliba thabak sing hena kangkat hanabagi damak awangbu thaki state level committee amadi district level committee sing semkhre hairiba khongthang asina leingakna hanadagi state asibu mahuksagi phibamda hanjilaknaba hotnaduna lakiba amadi miyamda pikiba thajabadugi saruk ama oire Manipur leingak ki chief secretary na share loduna semkhiba state level committee aduda finance home rural development commissioner sing amasum panchayati raj yawn special or additional secretary home yauri awangbu thaki committee asina mari leinaba thabak thorom sing akanba miyeng sangani loinana policy sing sembara matik chaba guidance sing pibigi thabak tawgani hairiba high level body asi unified decision making inter departmental coordination lehananaba madi state pumbara paikhaliba IDP sing amuhana mausagi phibamda hanjinanaba thabak thoram singda pirakpa yaba systematic issue sing khangdonaba semba body amakhangni loinana mari leinaba deputy commissioner singna share loduna semkiba district level committee sing aduda project director DRDA additional deputy commissioner zilla parishad ki chief executive officer amasum mari leinaba sub divisional officer sing su yauri hairiba committee asina maru oina field level activities sing da ahenba miyeng sangani committee sing asigi thawdang asi field level coordination lainaba honaba rehabilitation ki thabak thoram sing da ayet apan yohandana mai pakna paikhanaba honaba sin loinana state level committee ki activities sing da mateng pangsinba amadi matam gi oiba feedback piduna maru eba warep sing matam sana lawba ngamnaba hotnabada mateng pangani nauna semkhre committee sing asin IDP sing gi rehabilitation amadi resettlement ga mari leinaba initiative sing lakhotnaba honabada akanba miyeng sanglagana hena spouse na makatari CCSK gi taraga mathurak suba mapok kumon pangthokre furup singna magi oiba wakaluna thabak tawnarakpana Manipur gi apun masaktamda akaiba piri MLA Arun Kumar mana pama mongda satnarabadi aikhoi mai pakloi imale bak nungsibana mangna thamlaga puna satminasi Jetendra Ningombam apunbana amata ngaira lambini haiba thimda Committee of Civil Society Kangleipak CCSK gi taraga mathuirak subma pokumon thoram ama ngasi Imphal East ki manungsanba soibam laikai wangkhai khunauda leiba citizen club ki building da pangthokre thauram adura lamlai kendra gi MLA case ibomsa wangkhai kendra gi MLA thangjam Arun Kumar amadi CCSK gi president Jetendra Ningombam na president member sing oina saruyaki thauram gi manungsana lamdam asigi tuan ma CSO sing gi lusing masingda lengyan khudol tamduna ikai khumna botki loinana irang sida Indian Red Cross Society na miyam gi damak lokhiba thaudang bu ikai khumnaba oina CCSK gi maikeidi appreciation certificate amadi lengyan khudol tamduna ikai khumnaki thauram adura saruk yaraduna wangkhai kendra gi MLA ts Arun Kumar hai laiba amagi national building sagana bu honabara civil society organization CSO singi asabu thaudang lei CSO haibasi lenga amadi miyangi marakta leinaba mari edu semananaba yamna maru oiba thong amagomani maram aduna CSO singi lusingba singna sumiyam gi oiba issue sing pukhalakpada thamoi singna amadi yamna transparency leina thabak paikhat pasangi miyam gi issue ama lengana lusinana bu honabada CSO singna sauna ngaklok piribani laiba ama ingtapna pangi hairabadi lairiba CSO singa duga leingaka afaba mari thamba tangai phadi masigi matakta lamdam asida thengnaribi issue kya sida aikhoi punamak isa gi thawtang lomina basangai ki mangna makhata na hai Manipur gi haujuk lairiba phiba masida furup singna magi oiba wakhalonda thabak tawnarakpana Manipur gi apunba saktamda akaiba phiri asiguma phiba masi lakpada lamdam asida lairiba CSO singna munna khantaduna matam gi sanaba mohongda khong thangjinmina basangi loinana miyambu asumba lambida ningthina lamjingbi basangi Manipur gumba yamna sensitive oiba state gumba dadi CSO singna miyambu asumba maikai lamjingbi begi sawrab thawtang lei
ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯂꯕꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝ ꯎꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯂꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ MLA ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯂꯒ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯂꯒ ꯍꯤꯡꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯈꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯏ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯋꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ KCP PWG꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯋꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ KCP PWG MC ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ PRO ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯤꯀꯥ ꯃꯨꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯊꯥꯗꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ existing pavement from kilometer 0 to kilometer 15.35 and kilometer 30 to 45 of NH 137A Imphal Kakching Lamkai section during the year 2025-26 in the state of Manipur under EPC mode tender value rupees 59 crore 77 lakh 1836 uriba sida kanagumba ꯕꯤꯗꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ PWDꯅ ꯋꯥꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯣꯋꯦꯁ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯕꯤꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ PW ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ BJPꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔꯅ BJP ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ MLA TH ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ BJPꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ BJPꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔꯅ BJP ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ MLA ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 BJPꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯍꯩꯇꯨꯞꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖ ꯃꯣꯍꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯍꯩꯇꯨꯞꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯔꯖꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖ ꯃꯣꯍꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯗꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯋꯥꯀꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫